Pozdrav! U 9. lekciji ćemo obraditi average, average if i average ifs. Dakle, average, kaže, returns the average arithmetic mean of its arguments, which can be numbers or names, tako dalje. Znači, average, prosječan broj godina. I to je to. Kad smo radili subtotal, vidite, na jedinici nam je average. Dvojka nam je count, count A, to smo već prošli. Product je proizvod i sad vidite ovde šta sve ima. Opet ima count, count A, product i tako dalje. Možete se igrate sa time, ali opet kažem vam, bolje koristi svaku funkciju pojedinačno nego iz subtotala. Ali, hajde, subtotal 1. Nula, enter. I dobije se ista vrednost. Opet, pošto ima previše decimala, smanjit ćemo. Ajde na 2. Average if, slično kao sum if i count if, kaže koja je prosječna vrednost pod uslovom da se ispunjava jedan kriterijum. Znači, average if. I opet, kao što sum if ima pomalo obrnutu sintaksu, tako je isto i sa average if-om. Znači, nama ovde treba koliko godinu u proseku imaju muškarci. I to će biti ta tu cifra, ili koliko godinu u proseku imaju ne muškarci, to jest žene. Average ifs kaže koliko je prosječna vrednost pod više kriterijuma. Znači, average ifs i recimo koliko u proseku imaju godina svi koji imaju slovo A na kraju, znači koliko godina u proseku imaju svi koji imaju slovo A na kraju, to su žene, ali nije bitno, može se desiti da, ne znam, budu Siniša ili Slaviša u grupi, pa će i oni biti uključeni, pod uslovom da imaju više od 30 godina. I to je 52,5. Zašto? Zato što samo Biljana i Gordana. Ok, pošto smo prethodno tvrdili da samo dame imaju A na kraju, da su onda preko 50 imaju samo njih dve i to je to. Opet kažem vam, sve ono što važi kao uslov, odnosno pravila koja važe da možete da stavljate nove uslove, da sklanjate postojeće, da možete uslove da ne upisujete u formulu već ovde, to sve isto važi kod average if-a. Ono što vi možete da uradite kako biste se bolje upoznali sa ovim formulama i opet vežbali skakanje ovo, jeste da, na primjer, vidite koliko je ukupno prodato proizvoda C u Beogradu kroz kanal veleprodaje. Koliko je ukupno ostvareno prihoda prodajom proizvoda A. Koliko je, ne znam, bilo prodaja proizvoda B ili proizvoda A, svejedno, koje su kroz kanal veleprodaje ili maloprodaje donele više od 500, manje od 500. Praktično mogućnosti su beskonačne, makoliko to zvučalo kao kliše, ali moj me savjet za sve ove formule sada provežbate sa ovom ovde nekom mini bazom, pošto vidite da tu ima dosta proizvoda, tako da nije ovako očigledno. A mi ćemo kasnije odraditi još jedan primer. Hvala na pažnji.